mtukufu wa Komoro hojulifuwa hanyi ngamina message mbili basi nanzoni zibehe banu usukwa leo garjo tende rije harumwa l'accueil chaleureux, l'accueil triomphal yafanyiwa haruma lebavu ya mahame haruma mji mtukufu wa mnungu juzi ya juma ya presida wa hedaula de sharafa hensi ya hatu de imamu wa hensi ya hatu de mhuyu wa hele jaishi de mhuyu wa hensi ya hatu monondo bakomwari heli ya rengwa sheo haruma lebavu ya mahame haruma mji mtukufu wa mnungu. Mais quelle démonstration bakomori? Non. Na rambilaneza kole bakomori mdati jaba namba mnyanya hamba ndrabo hajika za ndrabo ngono hamba ndongo za betizi hamba sinema na rambilaneza kweli heli ya preza wa heda ule ya rengwa sheo haruma mji mtukufu wa mnungu haruma lebavu surtout ngani siti ndio ngani baharo surtout de lebavu parce que l'un de lebavu kamili heli azali ya rengwando nuro haruma lebavu ya mahame izila ngarjo kamba azali katwanziwa ilo su ala nizisao wandu ambao mnyanya haruma zerezo do wandu ambao mnyanya l'opposition ya mafiti opposition ya ndrabo opposition do panga ndrabo hamba opposition lo bana tsoro drage o wanasha hatu o waritola mondola ni tena hato wana raza wasingo drage wejua wenda rimaze plasi tena wenda we miya mapesa we para mapesa rimaze plasi hunu ngani mrongozwani nimpoze ne kesho inu tena ngari ni mrejoni tena kesho inu yezila mju kamba azali katwanziwa gamjaba bala azali kajavote wa janvier banu 2024 le tengo la kahula tizamba mais quelle démonstration bakomori si on a tarmase media ngwambao kaya azali e president hedaula olani ola prince olande prince harengo hama prince un grand prince harmal bavu ya mahame mimi sinaba le grand prince harengo hama un grand prince mimi manama na heda heriya manama ali islam manama grand journaliste Ahmed Hassan salama nazimoneleni mimi sina hambe hello mimi chanjo mboka azali misodo samba heni saya c'est un ange c'est un envoyé de Dieu ils ont mis jodo hamba mimi azali et président hedaula c'est un ange bakomori chezo garjudo helewe horenda ihwe esaza libese ya joru harme yezi yone sana jodo kanso mweshele ai vala azali koli vala kanzaya vala kana hamunensi ya hatu azali hakana hamunensi ya hatu kairi azali hana wilo bana basa izoni da ihwe dawi sharaha watukufu yonde message juta ni behevanu do mrengo wa hepreza wa hedaula l'accueil chaleureux triomphal juzi harmon mtukufu wa mnungu. Message ya pili nganjo huja ni to message hakadwa bili haunga jombe ni kadoraru concernant owanyanasi wa hedaula mabajani sizamba harima message ndizo na hamba za timundraru aunne ukaya ngabuma 5 activista wa hedaula mabajani walohunu Faransa wambao mnyanya uka ema 5 activiste wawo ngwa harima liste rouge hahaya yabo ngwa harima liste rouge hahaya izo tizamba harima message tizamba za timundraru aunne ema 5 activista wambao mnyanya wambao zowanzao wakansi wambezo wanzao wekansi wedeye madhamana wa hensi ya hatu wekansi wedeye sharafa ya hensi ya hatu enda wa ngardini wa repete tena wa hajimba iswalihi wa badrudini wa hunzarione wende wararu hunzarione faridini wa sedabudu uwendo la mumbeni wola ya dungo kansi da mzaza hangu heni siku dola mumbeni wola ewa tsanunda mwe barufu ya paroto wezombo ya roneso kaya na mangalezombo zinu bandura kanzara rikanzara afanye kudetasha shari eshue vaka un traître yenda ya trahise wao ema 5 wao timwambia ni wesaha haya izoti zamba no zamba ukana mtise komori bamwendo siha ngabo liste rujulo yabo ngamjore ngamfungwa ngamjo pasho moto woti mnyanya zosiwambia ka woti mnyanya
hajimbe swalitu asiko marijuzi. L'activiste hajimbe swaliti zamba hasiko marijuzi. Yabo mimi Hassan Issa le négociateur. Nganjoni vire harume sujet ya hajimbe swalihi nyimweleze. Nganjoni vire wanyanyasi wanu walohunulaya wamba umnyanya. Nganijo surtout njeni rongoze ye daula ya Komori. De daula ya Komori wo surtout waudu andronjeni warongoze ba leo. Kena ukiri. Kena tsokiri heli nuba Komori. Kwa wandu wanu wake hunu Faransa. Wakensi wadambezo wanzao halafu wadambaga diktaturi Komori. Wake hunu Faransa. Wakensi wapwe azali wamponi hansa tabasi. Warenge mdu mshahi wamponi hansa tabasi. Abungu wajwambo ka badola angabu wajwahamba badola presida wa daula. Ula presida wa daula ngari jojarudu ambezo ranzao. Side heli yo ngari zambao. Side heli yo. Au contraire, un président wa daula, il faut le respect. Quel que soit, na kemui, na kemwema, na ketsi hindu, il faut le respect. Kenatizama kenatsokiri, mde président wa daula tabasi, mumkazendrabo, mrenge madwamana wa hensi yatu mkensi mwakazendrabo, mwa président wa tabasi. Kenatsokiri mkerunulaya, mpange ndongo za kudeta, izo mzamba, nyine ne machokado zaba wanyi. Uka ya kudeta hezemini zilaza kweli likanzari ifanye. Ni matoza mba wanyi wote misi do invente mtoza mba wanyi. Ukari kanzari ifanye kudeta ya hezemini ruwe azali. Ndio chamba ze kudeta tena mwapanga ma échoué, mwa préparer et algérien walo Marseille un algérien ya wahienda maore ya kaudi ya rejea heabo ya onokaya banunu mnyanya. Ya Algérie huo wa un ancien militaire hawa hasi maore hardaja za heyabo yanda yatunda unakaya banuzi nrabu unumnyanya harije izonga mjoka hana tena. Tizambe message yinu ya vili inunga nanzo nije ndrongoze ye daula ya Komori watukufu. Message yandani tsamba ntsonzando letsa kunga ninjiyo haruma omrengo wa he president wa daula haruma le bavu ya mahame haruma omji mtukufu wa mnungu. Tizamba, mais quelle démonstration gari tendora nguri rende hommage le grand ministre des affaires étrangères Mbaye Shamfiou Mohamed gari tendora rende hommage parce que banema ministre wanuma juzi banu de majeni wanu majuzi si wa Komoro wenji kartu wajua o wenji kwa tu wajua ngwatungo hishiesi zesimu za hao shakwa tujua ewandawa ya ministre des affaires étrangères Mohamed Mbaye Shamfiou Mohamed ya windo ya le jeune ministre de l'éducation mtukufu Kamim Steindondo Bakari Mvulana windo ya porte-parole ya gouvernement Madame Chouhatu mtukufu bahi Fatima Hamada ye windo tizamba ngabo andronjo atsojua o wandu wanu donc nganjolewo ni rende hommage ye ministre des affaires étrangères Mbaye Shamfiou Mohamed Mbaye Sharifu Mbaye Shamfiou Mohamed ewe imrire wa imri ala harmale bavu ya mahame yazaliwa harma mji mtukufu wa mnungu ya la harma famille kuyu harma mji mtukufu wa mnungu si wandu wa mahame si himste hindondo e jeunesse kamili ya mahame ngari mju wao si himste hindondo njajambo mji mtukufu wa mnungu usode mwana hao wambahara Mbaye Shamfiou Mohamed yawenda fanya ses études diplomatiques hende hahunru diplôme littérature ya littérature anglaise kabwengu jorongo eshingereza ndondondo l'anglais gujorongo ndondondo haridi hahunru master des relations internationales yabongu gujuo tout ce qui est relations internationales yamdonda master international des relations internationales yawenda zi diplôme hizo haju hasi hii hasiza harmanti ya endea rimishi harmanti ya endea fanya hazi hatede harengwa en tant que enseignant linguistique à l'université. À partir de là
o wa Komori emadhamana wa hensi hatu ye gouvernement Komori wa mwangalia wa m'observe wa m'analyse uka oyimri asoma à partir de là handi sohea par étape olambaye Shamfi Mohamed à partir de là azali ende hamnome conseiller principal wahe l'ambassadeur en Chine, l'ambassadeur loyiho Mondoha, le Mondoha gono namsamani msamba Mondoha Maulana Sharif namsamahani ba tivumbua le député Mondoha tindaye l'ambassadeur wa Chine Maulana Sharif hende hakaya premier conseiller wahi hende hatarenge l'intérim ya Maulana Sharif en tant qu'ambassadeur halawa ya botsena ya president wa hedaula yentu akaunikiwa ya présidence esala akaunikiwa ntia hatu ya présidence ya l'Union africaine azali hamtia haruma ye fonction hamtia haruma ye délégation ya kado henda en Afrique ya kado henda haruma l'Union africaine azali hamnika confiance hakarma ye délégation haka parmi et ma conseiller wahahe azali hamrenge isa ngumniko confiance parce que hamono zazi zenjema yafanyao hawono kaya uimbri asoma maisha Mohamed uimbri asoma na misudo zamba ka haina mbri asoma mayensi haune haka uimbri asoma ya Mungu jwa merite ya umri hazi yombiwa ya umri hazi zinizo kamisudo hamba ukanga bandu watabi hawo yabo waunao o wanawahe president wa hedaula yabo waunao Lukman Azali yani kiwa directeur wahe regroupement de la gendarmerie nationale wanongo washangawa yebona wanwaza latonika hatonike mwanahahe hazinu kartuelewa nono Lukman ulamri asoma hali sindondoro ekanga mjoo ye biografia hahe ngamjua ye CV hahe mjua shangaya ya Lukman Azali njajua ambaye ya hemu huwa tena Nur El Fatuhu yende mana kaheni mri asoma ngumerite imerite ya hundri hazi donc yabo mtukufu ministre des affaires étrangères mbaye Shamfi Mohamed yabo yaka conseiller principal en Chine il a 2019 hende hata ha convaincu le gouvernement chinois warise de matériel ya Covid-19 warise die tena ze vaccins warise die tena des experts en médecine wasi hakomora na mashile bakomora ukangabo des experts chinois wasi armenti yatu. Et ça c'est grâce à qui? Grâce au ministre, au nouveau ministre des Affaires étrangères. On a qu'à négocier, yuhata zengo yizo zirendehe. So iba nungu rongoyo nguniko conseiller yabalo conseiller en Chine, so iba nungu zambo. Na bongo niko alerte, so iba nungu alerte wanyanasi wa Komori walo Chine ukanafanya tasu na wade unu. So inge ba nungu zambo bana. Mtukufu mba itsuwa yap. Yo 2019 tsu. So iba et nous 2019 soit yabo yo 2019 uwandaye wa 2019 imakinishe magamana wa Komori ikao waona hao wachiruda wao makatiano harima misomo harima yinsi yashi imakinishe mukaya hamani namna mzidu ngao lebwadi ikao ngalichiruda wao harima yinsi yashi harima lejera la ube harima wonji wa Wuhan alhamdulillah rabbil alamin karati mana Komori akubali badilinu karongo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wasijamana Komori utukalisiwa nenge badilinu tudibi makinishe ni ukara ya ambasadi ya Komori wazima ni shama shahuana wa Komori ngari tundao wana wa Komori kao bachikuda au harima lejera linu reshidi rinje harima mawasiliano dasini wana wa Komori kao bachikuda au harima yinsi yashi kami ili tunde rijue ihali ya hao haritena ngariwanikao zi information kama ngarinikao lima dhamana wa humshini ili washinde wana Wakomori wachikunao wantichubani wachipue leba delinu iti wa Paris. Voilà, nganso kaza. Sikanzani bina mbavi haruma
haruma mtukufu ministre za affaires étrangères mtukufu Mbaye Shamfiu Mohamed tizamba banda balo conseiller principal wa Maulana Sharifu Shini inu 2019 sa wadi wa COVID-19 warengavu na mwone heli akarongwa abantu heli akanegosie heli akangalia wana komorwa lo Shini na mangaleba ndemana oyimru dhamana oyimru asoma juzi bana bakaya les élections handhani kiwa ye directeur ye national ko direction ya hezevoti harmal bavu ya mahame ya he de campagne ya doma de campagne ila national ko campagne ya mahame no alhamdulillah hashidi hajere parce que ibavu ya mahame ye président wa hidaula henda taka haka premier harmazevoti yabo il a réussi son pari ministre des affaires étrangères yabo tkanzani birembavi harumwe biografia hakaya harumale bavu ya mahame pour moi c'est du renouveau une nouveauté un jeune ministre des affaires étrangères une nouveau yabo question abasa kabli du poser gardini poser tena est-ce que le nouveau ministre des affaires étrangères ngujo shinda yatsanganye le bavu ya mahame est-ce que ngujo shinda yate amani harumale bavu ya mahame esa ya mahame uko tu ngabwatoshilizana harumwe mji mtukufu wa mnungu misodo zamba na mbeni jusqu'à maintenant karitushilizana ndondo donc est-ce que un grand diplomate mrujua diplomatie mru ya soma ndogo za diplomatie mrialona ata master ya relation diplomatique est-ce que ngudo shinda yate amani harumale bavu tizamba alhamdulillah harumale bavu la hatu ya mahame ngari mshukuri yao ngasindaye si majeni ya mahame ngari manzao ngari mshukuri yao ngari mjuwao karsino manisi naye alhamdulillah si mshukuria njaparo na mwana ya mahame ya kansi ya mkritike ya kansi ya mdeye nono ngari mshukuri yao dogabu batukufu ngani biro harumwa tizamba harumwa mjo wa hepeza wa hidaula harumwa lebavu ya mahame mais quelle démonstration bakomore quelle démonstration yezinu ngarcho kamba bakomore masha Allah yezinu ngarcho kamba masha Allah salama na mtukufu na ferswali masha Allah yezinu atokamba azalika tsanziwa no ndasabe mnyanya zinu azalika tsanziwa zinu na mangalia dunia ya kamnungu bakomori masha Allah zinu ngamjukamba azalika tsanziwa no na mangalia dunia hiyo no mimi njaporona leo njaporona azali endare mamji arengwa sheu hamajuzi harimonju tukufu wa mnungu minjapo ranja ziona njazi na mweshele matari ngabwando akarema matari ngabwando akarema ngoma hata ngabwando akarema hama jaliko na mwangalie matari ya uba komora na mwangalie dunia ilo mnungu ya hima mnungu uba komora masha Allah ngarishukuri yao tizamba ngarishukuri yao omji mtukufu wa mnungu ngarishukuri yao le bavu ya mahame ngarishukuri yao wa komori wansipia yezinu tizamba wa komori no bani tizamba zinga mjoka mba azalika tsanziwa azali heli arengwa shewo juzi mimi rangule hapa saa mimi négociateur de la république mi rangule wo ngananzo wanama wa mnungu watukufu wafanya hata wanike nationalité bati depose 2019 il a 2019 il a 2020 banu si depose rancha nikewe nationalité abo wanama wa mnungu na mnambie ye pièce ya baki ikade kadantite ikade résidence na mnambie shabaki shanga nanzo mnike ya nationalité gananzo nationalité ya mnungu nike niyo mima basa tizamba gananzo nationalité ya mnungu imana na bakaya ranja nikiwa zabarinde nationalité parce que insikado ndana azali ndo mnungu azali hendenga sina dwezabano haka mnungu no harengwa shewo tsena hakenda ya solize juma iho insikado handani sha cette fois-ci azali na kubalana harengwando
harengo hamvuyu bala wakabala wala tsuwa mnungu bahi ilande le bavu kamili ya mahame hatanga bwandu wenji wa mbeni wa kabala wala humchini hatu wenji wa kabala ilande ya mahame kamili nana wandu wala harma ema bavu ya wajat sena harma mjini tukufu wa mnungu shabala wala tsude wa mnungu bahi ilande le bavu donc sikanzani mwaneseni mbawi ye démonstration de force azalia fanya juzi mnungu le prince Chama Jamba l'ange Azali président wa Hidaula bono un ange ya sisi warmenti ya hatu président Azali Asumani izinga rachukamba kamchukamba Azali katanziwa yewe bakomori karibu hema tsedungwahi karinja nkili rakubaliana uka Azali wende mwafaka nenti ya hatu rakubaliana raranto peu ne jalousie ne zero hombizinu bakomori yenye rakubaliana Azali hazamba arime message yamba juzi mnungu banu hazamba nrokaya na izomi sodo zamba hini sana havanu ukaya ye route yandi sabahani yendo jete iselebavu ya hewa shili ibire yabo yende harmal bavu ya mahame ibire yabo yende harmal bavu la hembankuyu ijusize yabo yende harmal bavu ya mitsamihuli ye preza wa Hidaula haridi hashime zabo tsene ukaya ye financement ya herutu iyo ise financewa zehazi nga johandisa tsihalebana izo ni ze president wa Hidaula yahamba nezi Mungu nazirende ngarishukuri yao ngarushukuru wa Mr. President wa Hidaula nezi Mungu nazirende na minga mina twamaya ngami confiant ukerutu ila yamenyeha ngejolekeziwa ngejwandisiwa fin juillet bana au début août insha Allah hikamwa benzi izo ni zora nzao donc ngandrejeitse na haruma ye démonstration de force yafanywa juzi parce que mimi tizame ningami etone mimi asemi sala négociateur ngami etone masha Allah yezinu wakomori ngo tukamba wandwambe wo mnyanya haruma zirezo zino abango jukarambia un grand bravo omji mtukufu wa Mnungu ukaya ngarijua wo mji mtukufu wa Mnungu ukamji wa kansi mji wa mahaba isa alhamdulillah worenga mrundo ekambrende yiho worenga mrundo mimi atanganeshelewo juzabana kakomori wallahi no mswafu ngamjowo zisa jeune de ma jeune bandu wa hao wadingo kanse place de vos place juu ya Mnungu heni sanabira yabo tibirabo deux fois mitso hima sendetsi ndandwe place siwalalia yabo yabatanjo heda watu hima le grand négociateur na Moses mjo wambia le grand négociateur watu hima wandrenga shewo rizingara mihano yabo rihadisi mbavi yabo wandrenga shewo ndondo mjaona mrumana mabo mu Mnungu yatonruja yatonienga yatohara ya urongo omhono wahangu yanizingara omhono kabati nzima yabo nabanze msene kama mji mtuku fa Mnungu ulamji wa mahaba wojo renga mrundo ile maana kaya tizamba kangananzo nationalité ya Mnungu worenga mrundo tizamba mji wa mahaba mji walo makadre de grands cadres wasoma de grands fonctionnaires msidwaza kayondi ho le député mondoha ya laiho député wa région ya Mahame mondoha msinaze katse na Salimu mtishindo conseiller bahe wala Mnungu yabona moneka ko Mnungu ngama fonctionnaire wa huwa loiho wandu wasoma mji wa demokrasi mji wa liberté mji wa mahaba bizuna haba mji ulona msihiri mhuyu ona msihiri wode kene msihiri mhuyu ya Mahame msihiri mhulo yabo mjikaya wangwajawo obinadamu ngwajawo ada nemila ngwajo ndondondro na tena wafanya ada ekamnungu ngwafanywa ada wafanya ada nene swafi okafanya ada mafisi ada nene swafi mji mtukufu wa Mnungu yapuna muoneka koli Mnungu ula mji mtukufu wa kati yunde maana kanga nushukurio heli warenge president wa Hidaula kwa juzi nishukurio mji mtukufu wa Mnungu nishukurie le bavu ya Mahame kamili rimshukurieni basi ni sura nzao kadindre cheba komori zingachukamba zerika twaziwa kamchukamba ndibejukamba mnyenya bana ndibejukamba zerika twaziwa bana no
Gana nzondo hidole mabajani daula ya ndabo warijibu shatizamba banapasa kamchoja mwefanya sinema inu sinema mwetsa habezi mwejaba mwedrago za hatu nwana shahatu nwana hatu shanga mjua ukakweli azalingwa nziwa nwana komori ngati jo na doruma unafiki. Donc watukufu sikanzani bire mbabi haruma omwendo wa hepreza wa hedaula juzi banu harumwe chuma harumwe mtukufu wa Mungu. Tizamba, moi Azali je le considère comme un ange, un envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu. So wana juzi ka Azali juzi abana ka Komori. Yafanya juzi harumwa l'investiture ya mtukufu Ibrahim Mzee Bomasihu. Isabakaya invitation. Salama président HDDC Fakim Dadabi. Fakim Dadabi mnezi mnajalie kabasa isakweleo bofakihi ujerike bazima mnezi mnasirende président wa HDDC Fakim Dadabi. Utawo ndo HDDC mabajani wanu mnezi mnajerikali hapa kabasa mwanama fakihi kwelewa wando HDDC mabajani wanu uwalawe bofakihi watijao ta problemu. Tizamba kuzibana bana kakomori harma invitation aborala warma ye investiture ya mtukufu gouverneur mtukufu Ibrahim Mzee rahenda Bomasihu harma l'invitation bahaba invitation yese ahisa imanama mtukufu Maswaba Abdullah nana wasaya waja nirengo waja waniparoka bonegociate madame premier nganzo wone si johesa hiyo sabaina renzatu hata na johenda madame premier hanrengo homhono randiso zinabala hambabu negociato nsondo wane president wa hedaula sende bala wanru president wa hedaula sangodo zahe esa hapa shale gari president wa hedaula Azali hapa shale gari sakansi ngondo zahe yesireni sere mwabala ukaya Azali president sanguroho madame premier hanibalia bala rende remo mlango monsieur le président négociateur chonga nzo wone ye president hafanya habuo mlango hasibonsi hani komhono hababu négociateur il faut négocier bahi le président il a demandé moi nona la photo lila na hi mamina président na madame première na kautseha na mshele la photo kata sikatseha badala ya sabonsi jambe makauli yao négociateur il a demandé la kautseha alafano zono lesia bokaya harumansi hawajana mweme arimansi ya hatu eke president wa hedaula pashia esireni seremwa esanguroho aboye roha harimwe protokoli yaboye roha shaika himardasi ibonsi wanru wakayabo wakawoneseni manama mtukufu le grand journaliste consultant de la République Ibrahima Inusa alias Nono nana mtazangu Hanifa mtaza hangu ba Janet Maswabu Abdullahi le tengo la kabopi yanga mjowo zisa uka Azali hawa hapa shia yesiranire makaroha hakauhima hayabu ya niona gansobo siba e patagonisa ino Azali habo mlango hasibonsi e patagonisa ino tina jonrohe rana jone patagoni rana jone patagoni koma tina jonroha hasihi hanzingarom hono négociateur il faut négocier. C'est bon si. Parce que mentionne Kakweli Azali pour moi je le considère comme un ange. C'est la première fois que je hatu harma protocole helinu ya karendia. Yabona mone le respect azaliani kamimi négociateur. Manama Ababela Steve salama na zonele confirmation à Ababela Steve. Manama papa Rufaida salama na zonele. Yabona mone le respect azaliani ka ntswamini kangabo ngabo mro president au conseiller ngo heli wa madame hasheo wa madame kaja porone de harmanya si izo ziparuri de handa hu ba komor president wade ula pashie sirenere ma nguroho hakarda himase bonsi ya une mro ya sona mro raia ziparuri de handa hu ba komor mune le respect total de azaliani kamimi négocie mimi patagoni. Je le considère comme un ange, comme un père, président wa Hidaula. Ngamisuna ngamitayari, nife, mimi négociateur nife à Azali. Je suis prêt
watukufu ntsanza ndole tsako banga mina message ya bili nzoni rehebanu de ya Hajimba Iswalihi ngaribirawe message ya Hajimba Iswalihi watukufu wa Komori ngamjwao kaya ne jabanu mikado manrabu mitwa mazisabuzi na mwesheleze message za hangu wa Komori titoa message nraru za unranne ukaya ngabo andro atsanu walo harima liste rouge walo hahaya yabo wa Hajimba Iswalihi wo barufu wo Faridin Wasedabudu ha uondola mumbeni la dungo kantie damzaza hangu ngejerikaze Badrudini owatsanu wao ba Komori tizambano samba kaheni mzima bojosi ha Komori ngujo pasho moti omoto Hajimba Iswalihi tu asikomori na mitima alerte na kabula ukaba Hajimba utamengo sokomori bango ngojo pasho moto bo Hajimba e kanga wena mru politicien wa négocier parce que njoka hu négocier we hu négocier e politicien wa négocier wenaye waili watu harimwe yezema katiani watolwa wa négocier wenao est-ce que ngwa usuri ko wandu wao ni katwa maya ukaya kuna uzingarwa est-ce que ngwa usuri ekaja nambia sha d'après les renseignements za hangu tizamba mimru wa renseignement kajanambia mimru wa renseignement nganjua pia zengo za Hajimba Iswalihi hosi ya Komori shanga njoka ha négocier dene ma ministre wali wao engawe swiri aminga nsiho aboka nganjorengwa shanga nsiho bala bya négocier shanga nzimrejezi yabo numa bienrokaya bane ministre wa négocier wenaye wosi de daula kamili yabakatsa de daula kamili badabonga bo wasaya wolinda wo kwa jakubali. Est-ce que ministre hashindi ha convaincre et ma ministre wabaki et ma conseiller wabaki les jaishi les gendarmerie police hashindi wa convaincre wansi hashindi ha convaincre président Hidaula hashindi ha convaincre wana wa président et ministre wo zosimwambia Hajimba Iswalihi tizamba tu hasi Komori wanama walo harimazerezo imanama mtukufu Tilachi imanama mtukufu Hamadambai imanama mtukufu Dirisa Musa heni mratoa message yao ukasika jajibiwa uka Hajimba Iswalihi yaje hunu ya dotembea malanzi yenzo yende ya hunu libro ukakatsurengo yafungwa kartwelewa kakatsurengo yafungwa Hajimba Iswalihi tizamba hata josiha izwe nama Idrisa Musa ambajuzi waneka jamba dabo Idrisa ukaye passport herengwa itorangwa direct hahaya na wandu amanda ye walo hunabo mnyanya wasinga bwasiha na mweshelewola ya parokansi ya ko defender sambi ukaenijo sambio lo hafu bahejo muwa emronga njo muwa yafe chidwaze simo hahi handi hasi Komori henda rongwe passport hahe hende heshiliwa hata jojanu Faransa hata hazamba wai katsengwe passport de chishiliwa hani kwaze conseil yabo hajada za hatu ndio hamacho tulaskochi hada za kanzi esa helewa sidoze simo hahi. Est-ce que Hajimba Iswalihi ya sa Komori ya rongwe passport est-ce que ngujenda ishiliwa bahe ya ni kwaze conseil ya rongoziwa lo suala est-ce que Hajimba Iswalihi ya sa Komori ndizo wanama ya bwensiteo ya daulo kaya karjakubali hajina rengo yafungwa est-ce que ndizo Hajimba Iswalihi ngujo rengo yafungwa izo garjo do tunda garjo sijua shami me point de vue hangu sikanza njendogoze daula ya Komori ukana mkeradhi daula ya Komori mtukufu le secrétaire général wa gouvernement Nour El Fatou mtukufu Nour El Fatou mtukufu Kami Ustahindo Ndondo le grand procureur de la République Mohamed Ali Junaidi Kami Ustahindo Ndondo bo Junaidi hezi azinje mofanyao na mrengezi to manazahani na mrengezi to manazahani bakena ukiri o wanru wanu wakenu Faransa wakensi wambeze wanzao wakensi wampweni zidwa wampweni magozi nwe hansi wakensi wamka ata wakaze mafoto ya twabiambi wamkazeni nrabo uko wanru wanundi zunahamba waje Komori wadotembea ihoheli wanzao wakaani zina pasi zao kena kirehelinu
daula ya Komori. C'est pas suffisant kama ndenda range passport ya mungu yo keti suffisant. Shawa ndwanu na weleziwa jokiriwa tifungwa shawa mwe na weleziwa ka not de helinu side helinu mke Faransa mke nsimdambezo wanzao kajimbe swali hukahunu kambezo wanzao hukansi huda wandata basi hudema dhamana wa hensi ya hatu Kwendata ufu azali kari hafu dawena faruku mboda joyu kwendata habari hafu azali hafu kwendata ukaza azali nyama ka azali shini nyama azali kwendata ukaza mtukufu l'ancien secrétaire général wahe gouvernement mtukufu Idarusi Hamadi ukaya hariende hahibi zambani za wangu hatia Uchukabali gabo plenty hansu abala ila plenty gabo hitima yasuma tena heli Idarusi Kasondrabo umakafa maziro ba Komori daula Komori umakafa maziro ngarenge le colonel na ufali mrakentia mpresident tabasi mdia mkazendrabo tena ngofikiri kabo na ufali ujokansadwe shile ministre wo wakadisi wena le colonel na ufali ujokubali ya ministre wo subuturenge yelone kër ya hensi hatu Fakridin Mahamoud Mradad mkazendrabo ukari haendi afunga kiki ila manipulation ya kiki ya Fakridin tuzibanu tena usubuti tena wamekaya serse wandoha serse dwakamenya yenzia ye pari afanyiwa haruma le bavula hemba jini wala dondoha serse yundi mana kanamduka madwamana izo mambawo Sijina kanga Faransa nga mjuda mezo manzao muhamba zendrabo. Nono yoke na pase. Kwa sababu negosatu ulande mana nyuho mlaba vudzima ye uhanza ulande mhuwa ho nono vanu ngabwe politiki mbali ngabwe nyanya mbali. Ngabwe politiki mbali hambanga we hulanga mihunu. Ngabwe opposition ya mafisi minga mi azali preza uhedawu. Ngabwe misina nafasi bangu. Menanju njando defende banza barindri. Emano wanama wajwamba wajudungia la memlinyi mchojo wadunga za barindri emana minju jando defende barula humjina twa awede mhu wangu za barindri yabo sa yontu fanya politiki yabo sa yo nganu defende sile heliyo bali bala misi tabiha bangu aba kaurideya yabo kade president waheda ula mukamkazandrabo bada bala sitabiha yabo tsungori kazandrabo abo mi bangu sitabiha. L'ancien président wa Russie Stalini hatsowe mwana hahe ise Hitler yaringe waringe mwana hahe wamfunga waringe mwana wa Stalini wamfunga Stalini akanza negosie ye mwana hahe mwana wa Stalini yafungulwa vahe Stalini yafungue majenero wa Hitler Stalini hamba nono na mumuwa ya fekadami na mumuwa ya fekadami shakar chuchilia imagenero wan udi mwana haya jumba udi mwana hangu wa roho ngani shaje bode mwana wa roho sha Stalini halewa kainu daula le grand dictateur de la Corée du Nord Kima hatowa mhuwa he mbaba mzima mzede mzima hatomuwa hafu heya wakakontre daula ya Corée du Nord yabana jono soka yabanu ngabwe politiki mbali ngabo unyanya mbali yabole wo manama mhu wangu hajimba iswali njaja banu mwensi torongo fungwa gananzo idala Komori waheleze katide helinu kamna kaulaya mdoambe zomanzao parce que banu esama kahunu mdunga mbezi mwanzao mwekansi mwa bandrabu mwekansi mwedeya mwekansi mwa denigranti ya hatu vanu mtijuramba yoti politiki gwano yoti politiki yenemana kati mitu na mwambia nukaya ne mwe jamanu na mdambe politiki na mdambe zibira unayi na mduhambe zibira wondro
shasuro jamrenge mru mkanti mswafiri mkanti mwambezi manzao mumpone hanti mpwe magozi urenge azalu mkaze nyama shile nyama siliheliyo iyo ti politiki ya bai daula Komori dizuna haba ya daula Komori na mresha wiro wan Rwanda bakina ukiri na mresha wiro Rwanda bakina ukiri manamshwa hatu wala ya kanti ya kauda nono nompani hansi ya kanti sena kaunideya ifamia hangu manamsha wala yala ikoni na mitsamihuli tuongu so Komoriza tuzinu beseba la repara beseba arimraba nabila tijimraba nabila tij ari nabila ari para nabila esarunguza les informations na mwanamsha wala mbila nabila na mweshele makaunu mazirwa dungabe makati yanu ya kenti ya pwe magozi azalimu hansi njajwamba madame premiere madame ambari ya kenti yompani hansi ya rengela diva samra ya kenti ya de samra tabasi ka samra olamna nyunyi zonizwambao samra olamna nyunyi ya kenti ya deye le grand consultant mtukuf Ibrahima Inusa alias Nono ya kenti ya mpwe magozi tabasi halafu tsuondi zobahe mwanamsha uongu so Komori ngujo Komori iho idaula Komori kamtushina maringe mwanamsha uo mwamramase yabo mwamta adabu kasida helinu inti politiki zo mfanya Ulaya shaga mjoja mumransi hotena yonde mano kaya si wanruloar mwe communication ruloar mwe communication hiyo manama Hamada Mbaye manama Tilachi manama Idrisa manama Shahir ikaye daula Komori kwa jari shilia kwa jeshi kwa tushahi mesajinu ukawanruwanu ambao mnyanya waso Komori ekawanruwanu kwa jashiliwa kwa japarwa warongoziwa wanikwaze konsei hawarongoziwa yabasinga jozi ya mbana yinu wallahi nomsohafu wallahi gardin repete tsena bana na partager video yinu hata ya suila njoka daula Komori kwa johishia madwamana wa hensi atu johishia wandu wazingara hifadhi ngani wafumbo banu wansipia wandu wazingara hifadhi ya hatu dele necheri ya hensi ya hatu Fakridin Mahamudu Mradabi mtukufu directeur wa hekabine Belu mtukufu directeur de la sûreté nana ye polisi mtukufu Nasif Kaisani mtukufu bahe le commandant de la gendarmerie mtukufu Ahmed Takfin mtukufu bahe wahe peshwa he garde côte ngajele garde côte juzi rinikuwa zombo juzi e garde côte rinikiwa de drone zaja juzi les américains warinika ze drone Abdurazak Haifed mtukufu Abdurazak Haifed directeur wa he garde côte mtukufu Rijari kaze l'état-major isufe jihadi osilema dhamana wazingara ye hifadhi nti hatu yabo yini manambo kana mregeze dhamana sahanyu ukalewo silone communication yinu manama mtukufu tsosi mwana sanjab manama Janfar Ismail Alastilaki mtukufu manama mtukufu ukamanama Janfari Idrisa Hamada Mbaye Shaheri manama Shaheri nane manama Kems ekaye daula Komori kwa jaria jise no wanruanu walo hunu Faransa wambawe zo wanzao njaba de diaspora baraka do walo hunu wakansi wa denigranti hatu wakansi wadeya madwamana wa hensi hatu wakansi wadeya sharafa ya hensi hatu wakansi wadeya madame première wakansi warenga mafoto ya Twabiambi wekaza madwamana wa hensi hatu warenga mafoto wekaza ya president wa hedaula wekansi wedeya wekansi wepanwe hansi wepuanwe beha ekawa ndwanu kwa jahundi hashawiri wasi hao Komori garjozia ikomba inu kanado harmazerezo manama Hamada Mbaye manama Janfar Ismail Alastilachi manama Idrisa Musa manama Kemsa timlabiani kamna uheyaran leo kamna uheyat sena ekaida la Komori kwa jaria jise piske kenatsokiri isukakiri jeza ngozi ni ba Komori kale umrujo jipermete mra negocier na mru ministre ukana nse Komori hafa ndizo ngujo negocier se Komori atsoransaja
ngabo lewo hunzarione na Badrudini na Barufu ngabo na Joase Komori Badru bo hunzario na mjamse Komori kamnaru na ndongoy hawene mrapare mrumanzani wa hema biye mru politisi ka negosieni se Komori bo hunzario na mjamse Komori kamnaru na ndongoy na mjamse Komori kamnaru na ndongoyo na mwenese daula Komori na mwenese kabanu ngabo diktaturi baizo ndizo wambawo ukangabo diktaturi Komori yabo na mwenese kakoli ngabo diktaturi shakena kinumwa renti jau kena kiri wandu wanatsu jawa dote mbia jau comme ça kena kiri yende maana kanshemezo bantsena rinda repete tsena wanama Hamad Mbaye Tilaki Idrissa Musa Shaheri Kemse wandu wari konso banu we daula wambezo wanzao we kanti werideya kono we kanti werida sisi batu ekawa wandu wanuka jara shawiri ngarepete tena ekawa wandu wanuka jara shawiri tizamba na bilatu wangu ngusokomereza ntuzinu ganjoja nivumbo siku ajokasia esaru ujua kadeze ntuzinu shanga joja nivumbo siku ye daula wa kanti wa mlinde na bilangu sokomori mana mshawola mjawiro la ya dungo kanti eride abo jara tsoi Komori abo jara abo sana go saba dena ministre mzima bada esana go senai ya jara tsoi Komori sena ya do gender yende mana kaya wandona ramase yomba byomenga nganantu shahidi banu ka wagwa hino msohafu wagwa hine dini yensuola mumbenado kasa Komori ola dungu ya kanti ya toa azali ndo shahema nani no wana wa azali ya kanti ya de ye famia hangwa tabasi yona dhiri no honso banu wallahi no msohafu ba Komori wallahi no msohafu ba Komori ngalla bo banu mkema zahidi wensojo kasa Komori bahimi me Patagoni mine jote nende na mrenge hahayi mine jote nende na mrenge hahayi ya nimbeho magubani wallahi no msohafu dami mimi négociateur yomba biyo yote anti twa maya ikawa ngo joransi wabana hunzaro na dojo tembea Komori bahiwoyi yarenga azali mtoa manani yarenga famia hangu ya kambezo nzao mima njo ekangu soleo wagwa hino mswafu ntojo tse bielewo wagwa hine dini ni tse bielewo se Komori shati jololo magobani yonde mana ngandin repete tena wanaama Tilaki Janfar Ismail alias Tilaki mwanama mtukufu Idrissa Musa mwanama mtukufu Kemse mwanama mtukufu Hamad Mbaye mwanama mtukufu Shaheri mwanama mtukufu mdatiro karnado rongo abantu ekawa ndanuko churu shawiri ngarjoziye komba yino karnado habano gono karnado habano parce que bananga nzoba tu ribo considerewa bakena kiri kena ukire helino kena ukiri wanama na mvumbani banu kena ukire helino kena kira wandu wanwa kenso wadwa kanso waride abatu ridasi on n'est pas leurs amis si arma politique on n'est pas kartisi nao tizamba politique mbali unyanya mbali no karma politique kariti arma fikira nzima sinao donc na mwenese kakweli ngabo dictature Komori na mwenese daula Komori na mwenese kakweli ngabo dictature shake na ukire helino watukufu ngabangari kazobanu ngari chodo hujar maze message zino tizamba emwena mshola nguso Komori ngari mlinda ubahi ngari mlinda wi daula Komori wa reagisi bakena ukire helino c'est trop facile c'est facile mdaba ki unu France mdada bezo yanzao halafu nganja se Komori mdatsa négociation bari ngimharati do pasho moto hawabwe kaka negosi hasi Komori e dawle wa mrensi jawa damba nono na rensi banga bo demokrasi na rimrensi nono side heli yunema na ukawana na mvumbali ban garjozi ya komba yinu babo ketina maana manama Tilaki manama mtukufu Tilaki ngarizi yawe komba garjozi ya kana rongwa ban bo Tilaki manama mtukufu Idrissa garjozi ya komba yinu manama Hamad Mbaye garjozi ya komba yinu karado haba na rongo babo ketina faida
Yoketi na faida kado chabari rongowa. Zozi habari batukufu. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.